és l'estat contra el poble. I dintre d'aquesta situació els kurds estan allà per defensar els drets de tots els pobles i dintre d'aquest moviment dones kurdes estan la força avantgarda per defensar els drets de tots els pobles. I l'atac contra els pobles és inacceptable i per lluitar contra aquests atacs lluitem contra el capitalisme i revolució contra el capitalisme vindrà amb el moviment de les dones i perquè sabem que el segle, sempre diem que el segle XXI serà el segle de les dones i tots junts podem trencar l'ocupació, la força, el poder patriarcal, podem trencar i podem canviar, podem alliberar les zones que el poder patriarcal té ara mateix. I com que per nosaltres el nostre alliberament significa alliberament de tots els pobles i estem intentant per fer un moviment destacat, un moviment exemplar que implicaria, esperem que implicaria totes les forces, totes les lluites d'alliberament tot arreu, tot el món. I això mateix volia parar i per acceptar algunes preguntes perquè no tenim tant de temps i espero que pugui explicar més. Gràcies, Janai. Ara, si us sembla, doncs tenim ben bé uns 30 minuts, 28, perquè fem preguntes. Jo el que us agrairia és que no hi hagués uns debats paral·lels i que no ens repetim massa, vull dir que perquè tothom pugui intervenir una mica. Així que doncs recollim un torn de preguntes i Mariana? Jo voldria que ho faig en català i em sembla bé si tradueixes, no? Sí. Dos preguntes una mica diferents que crec que sobretot la primera l'ha fet referència a l'exposició de manera una mica general, però a mi m'agradaria saber si ens podria explicar una mica més en què consisteix aquesta idea de la genealogia que neix del plantejament de l'Abdullah Öcalan, quines característiques pròpies té i quines diferències potser ens podria explicar que hi ha en relació al feminisme que coneixem aquí. I després, tot i que ha explicat una mica aquesta idea més pràctica de les quotes de representació que es donen a Rojava, si podria explicar quines pràctiques més concretes es donen i quin paper té el tema de aquesta posada en pràctica de la genealogia dins del confederalisme democràtic és a dir, quin és el paper del plantejament dins de Rojava. I la segona pregunta, més concentrada en aquesta darrera intervenció sobre la qüestió de Turquia, a mi m'agradaria preguntar-li quin és el seu punt de vista respecte del paper que han de tenir els moviments d'esquerres o que tenen els moviments d'esquerres turcs en relació a la lluita del poble kurd. Hangi
sadece kontrol oluyor. Yani kadının kota geliştiriyor. Ve de özel olarak şey sorumluluğunda. Teknolojinin siyasal içerisindeki var mı? Onu sordu. Sonraki soru daha var. Öncelikle soru için teşekkür ediyoruz çünkü jinoloji kavramıyla sorulan soru önemli. Yani ben kısa ana temalarıyla anlatacağım çünkü jinoloji çok kapsamlı bir kavram. Bugün Kürt lideri Sayın Abdullah Öcalan'ın projesidir. Yani ortaya sunduğu bir proje. Fakat çok kapsamlı ve biz bu kavramı daha çok eğitimlerde veriyoruz. Yani kaç günlük uzun süreli haftalık eğitimlerde veriyoruz. Aynı zamanda konferanslar da gerçekleştirdik. Yani jinolojinin kavramını biraz daha çok genişletmek için birçok kadın örgütleriyle bunun araştırma çalışmalarını yürütüyoruz. Yani kısacası özetlersek jinolojinin çıkışı bilindiği gibi sosyal bilimler kadına dönük tezlerinin birçok yeri kadın eksenli olmadığı, yani birçok filozofik çıkışlar benzeri şeyleri okuduğumuzda yani kadını tamamıyla birçok noktalarda kadın gerçekliğini yansıtmayan yaklaşımları söz konusu ve sosyal bilimlerin kadın üzerindeki var olan tezlerine karşı alternatif bir bilim dalı, yani kadın bilim dalı diyelim jinolojiye. Bu anlamda jinoloji biraz örneğin feminizmin, mesela Abdullah Öcalan şöyle tanımlıyor, feminizm bir kadıncılık, yani kadın mücadelesidir ve kadın